Willy Chandra kehilangan pipis 244 juta rupiah. Ane jange di tengah mobilnya di parkiran Tiara Gatsu, Jalan Gatot Subroto Barat, Banjar Batu, Culung, Kerobokan KJ, Kuta Utara, Badung, tugas 6 Oktober. Malinge melahang kaca mobil Innova korban lantas nyemak pipis nih. Rencanane korban anak nabung ratusan juta ke Bank BCA Gatsu Barat jam 2:30 tengai. Ia menek mobil Toyota Innova warna putih DK1009AL ke lokasi. Nekeditu saget bank sudah tutup. Ia laut ke Tiara lakar membelanja. Pipisne jange di tengah tase warna pelung. Kalaine di muka jok beten sedir. Pas lakar balik ke mobilnya, ia mekesiap ulian oraine ken satpame kaca muka mobilnya belah. Korban ngecek pipisnya jange mewadah tas liune 244 juta rupiah masih hilang. Polres Badung ane nerima kejadian anto sudah nyelidikin TKP. Cuma tim identifikasi Polres Buleleng sing nepukin sidik jari di kaca jalanan mobilnya ane belahange. Buine rekaman CCTV di lokasi ane ngarep ke mobilnya masih mati. Tafsire pelaku keprok kaca entu mula sudah ngincer korban uli di bank. Tim Bali Express ngelaporang.